Lorong dia belum hadominai música santigas, hamutu ku hawa Bria Fernandes iha programa Pro Memoria, promove música santigas or Sweet Oldies. Pro Memoria episode ne Memoria Espesial tebes, comemora lorong massacre Santa Cruz, badala tol nulo resing hat. Nebe acontece iha lorong sanulo resing rua, fulang novembro tinan rihu ida to sia nulo resing ida. Nebe maka iha momento ne vazo open barak sacrifica siranyan toma kodi defende lialos. Dia belum hadominai música santiga sirahotu, ohin lorong programa Pro Memoria iha prisão Becora. Ia fatin nebe maka la fácil atau hotu ihane ita se hamutu robanda guarda prisional no fura cliu ita mo se hamutu hoita nebelo prisioneiro sira. Hodi toma ita sentimento nebe sira senti durante iha fatin idane. Nomos hau karkata hatete det katak ihane ami preparo na fiti rumah kona ba atividades nebe maka ita nebelo prisioneiro sira halau durante ihane hanesang koru, arte, cultura, carpintaria no alfaiate no mos selutan. Ihane, ami mos prepara una mensagem husite nebelo prisioneiro sira baita hoto, atu motiva jovem sira hoto, atu rapara conflito, atu nunela bele maita iha fatin idane. So belum hadominai música santiga sira hoto, na fatin iha programa Pro Memoria, hori acompanha Tony Rohan. Triste te ves sentir clamado, larang jodoh, halo haulisi, sakit lain iha fatime. Salah
tinambarakona amilao husikela ini mayak sumik amian ya fatin dezertune hodi selutusan pekadu pasadunia dalam rumah moris ihamamu hamihis amin esperança dalam rumah nakukung ne silensio hafalung ami matambeng ami fraku tebes duni ami forsalato hasuru moruk moris nenian tang ami hateke ba oin hateke ba kutuk hateke ba sorin los no hateke ba sorin karuk mesak na kunu deit ho oda matambesi mesak haleu deit ho moru nebe as no naru tebes husik onaba karik moris mesak ne nudar dalang konversang ida ami pronto hak mate ko ami mesak maski dalam rumah silensio sila for resposta ba realidad husi fatin maksalak mundu nenian ami arepende tebes duni ami pronto hakribi amne salah sira no ami promete lakoi halo salatan disculpa bakanek sira nebe ami halo ona suruh ini disculpa bafitar sira nebe ami husikela ia ini fuan disculpa Seu makiha hau ne fatin sama ko halo hau aku ake maselu. Hakara rona musik idane assisti hau ya programa Pro Memoria. Larang morang senia dobeng halorune ibundegang adomi hau larandegang fomai hau ia kotuko emasel uluk digang akarak makau tang saiku sai nuneng domeng soy kela hau mesadei o memori soy maselu hori halo tersalu seo matia hau ne fati sama ko halong hau akuan emaselu seo sinti na torang kari keta fotelus mai hau hau nelarang orang seo makihan hau ne fati sama ko halo hau akuan emaselu
halo hau nelarang orang. Uluk dihang hakarap day makabu tang saiku sai nunay dobe soy kailan hau mesa day oh memori soy maselu ori halo tersau Seo makihan hau yang sapi sama ko halo hau aku ake maselu Seo sinti de toda kari kita fotos main hau halo hau nelarang orang Seo makihan hau yang sapi sama ko halo hau aku ake maselu Seo sinti na toda kari kita fotos mai halo hau nelarang orang Seo sinti na toda kari kita fotos mai halo hau nelarang orang Oke, belum dominai música santiga sirahotu, ita acompanha na música balon liuba. Nebe maka música serne sirahato nga ita ho sentimento nebe maka sira senti. Tirmai iha segmento irmai hausedada seba lorita bot sira atu bahatene naimba música hakua kemaselo. Hamuto ko hau ita bada dalia ho naimba música repere. Oke, loron dia. Pai dia kalah. Dia. Oke, pai. Hawa karap pai conta história itu angkona ba música hakua que maselo. Ida ne motivação pai saída mak motiva pai hodi hakerek música ida ne. Musik idane hau hakerek ya 2004. 2004. Bebe mi sentimento kolega idane. Mi hari hau ane sama kantor. Sim. Mi sinti kata hau bala halo musik ne. Mi ato hau hakerek ya 2004. 2004. Pois sentirana hau hologram sam ya 2005. Hotu maka kolega Jano Mato Susu. Então, ita bele dengan kata música ida nemos hakerek ba realidade, sentimento ema ida nian. Sim. Oke. Então música ida ne hakerek ne ba realidade, sentimento. Então música ida ne pai rasik mak hakerek. Rasik mak hakerek musik. Oke. Então música ida ne rilis ya satina. Iya 2004. Oh, 2004. Oke, pai. Husi gravação nebe amirona, além de música hakua que masel ihamos música portango. Pai bele conta história itu angkona ba música idane. Obrigado. Ba música idane hau hakere ke prisão. Sim. Ya 2019 hau musik nene. Ni halai ba sentimental. Ita ema
musikalitannya pamilya Sim. kayaknya how memang how kerek musiknya ini judul pertama kata lorong daw si Mai Besi. how si Filan dari tabahmu tuh Então, itu bela dehang tata musika idane pai kriya iha fating idane do how kriya fatin ini ya 2019 Dek belu harominai músicas antigas iterona na comentar bara kona ba música portão nomos música hakua que Marcelo só curioso hakar atau atene música idane mai taba acompanha muito música refere Dobing hawatene otani hawatene onya larang morang lorong kalang haulai onya sore Dobing o comprende hauba Ola lika Hanoi bebe Onia promesa mai hau Kita haluhan Lorong ida O si mai hau portamu Hei hau Lori oba Mori samudu How ne fatting over tene ona How ne morizo areona Fulango fitun mai gaula eta Dobeng ola lika Tanis bebe Lorong idap How se filan
Oke, belum hadominaing música santigas. Liu baita sistiona música. Haku que maseluk no portão tuir mai hasidada dia hoi tanya belum prisioneiros kona ba música oda matam besi. Dia mau hau karak mau conta itu mai hau no ba itanya belu sirhotu kona ba música portão besi. Idan ini kuliah haker kona ba saida. Ya, obrigado. Música oda matam besi mau idan aranjão na kereka 2013. Na kereka 2013 é o momento no hau sedap tama Komarka. Antang hatama mai maluk serah hanano musik dane hau sotuer sedang musiknya monjau makere. Monjau makere depois ini aranjamento musim monjuga matevian. Monjuga matevian artista senior dan bemak. Filha na bamundo selo, nema aranjamento musik dane. Depois musik dane hama klore. Então música né agora na fating mau continua. Sim, continua musik dane ora matam besi. Hau karak hatene bain hira mau hanano música dane sa sentimento saída maka mau senti. Dia música orang matam besi wan hira ya fatena quando ame hanano o sentimento dane bema anesan dador san dador antong música ini mos mau nen ruah kerek ne o música aranjamento ne wan hira mai fatena na sinti tebes música ne sokaru tebes. Anta amsen prisioneiro música ne bye amsen hanano ia visita Roma o sitene ulumbo cera. Mesti tanya ulum bocor mai faten na sempre hanal musik ro matam besi ne sentimento tebe musik ne wan hira ita hanal. Oke. Então ita bela dehan kata música jane halo kona ba sentimento prisioneiro serenian. Sim. Oke. Dia belum hadominaing música santigas ita rona sa sentimento saída maka sira senti husi música oda matam besi. Tuir mai hausi badada lia hoi tanya belum prisioneiros balu kona ba música belum. Oke, mau hau karak mau explica itu ang mai hau kona ba história ba música presença. Música presença né akhirnya que se lalara. Akhirnya naik mau Rio Borges nanti biante na ulipas di gunung itu. Sim. Ada halo aransemen juga nama. Nanti itu na ulipas di presença né significa sini dalam rumah castigo é uma barra kaluhan. Mas mai nebe marca minha presença né mai visita mesmo mai tanang melalui rumah kita também emani efua yang mai toni. Sim. Então itu bela dehan kata música idane cria ba realidade iha prisão idane. Ne música ne realidade acontece na prisão ne. Tama dalam rumah. Memang dalam rumah sami bele kuliah ba maluk sireliu se bele lalika komete problema nami mai ni mai dan bebe mai marca presença ne so família di dalam rumah ite liur ema barat maluk barat mas tambah problema ite mai ne significa ite kuliah dan salah ide halako dia kerihung ida lo tabadala barak itanya dia kerihung ida mai be tandet salah ida haluha hotu tanya dia toma klos kala si antong bai hira mau hanano musik era nessa sentimento sai mak mau senti musik ne karik hau hanano i momento kon hau hanano itu beli moras tadi dalam rumah mai be família mas belerau. Ini acontece barang. Ini realidade ini acontece barang. Malam ini castigo ati. Dia pelo hadominaing músicas antigas ita dara liau na hoi tanya mau kona ba conta itu ang maita kona ba música presença música dan ita bela tete kataga música ida nemos cria o sentimento ne be sira senti iha fatin ida ne tuir mai hause dara lia ho ita ni belo prisioneiros balon kona ba música sei lá halu hahau.
Oke, belum hado minaing música santigas e hawana hane soring itania belum prisioneiros a melhor cidade ali itu angkonaba música oseila haluha hau. Dia mau bele conta história konaba música refere. Dia obrigado pelo tempo. Música né hau cria husi história rasik ne hau assisti hau lau ia mori sidene mako indor hau cria música. Nebe hau ia hanu India kida tu cria música. Mas kida ne ane sang hau ni história bahau ni passado. Bebe história ne memang kalau belalu yang mori stoma. Pasa história ne hanoring na hau buat barak ya fatina ne. No história ne bele fo motiva samba hau penhira sa fatina ne. Nebe hau dia clio hau tem que criar uma música. Atu música ne ia momento ne hau sentimento sakare hau bele. Hanoing kona falba história serne. Mas kida ne hana sang passado mabe dia nessa história da baita memoris. Oke, mau hetang motivação husi saída maka mau di criate música ida. Hau husi hetang motivação husi hau ni kolega sira belum sira ne bebak durante na hau mai hau motiga fatina ne hau ni kolega sira ho kolega ne bebak ngoing ho kor lah ne sang ho munisipio ni lah ne sang bebe primeiro hau mai ne hau hatene botida tam hau mus iheliur nunca halo kona buat cerne bebe hundor hau mai fatine hau aprende husi kolega ba kolega husi ema ba ema então husi dane hau foti matene ke tuang husi kolega balu hanoring hau kone bo insa cria música oinsa iha matene dia saida mabel halo kone ba música então idane ho hau ni motivação rasik ho hani rasik então história ne bima hau hasoru hau hakerek no husi dane hau cria saida música espera kata música dane mos bele lori hau ba situação ne bele hakmate bele contente. Então música era nem mau cria essa tina. Hau cria 2023. Bebe 2023 hau depois hau tama depois ele fulan walu fulan sia hau cria música. Então kita bela dehan kata música ida nem mau cria halai ba realidade ne be maka mau senti hafati ida ne. Sim. Tambah ia história no ia realidade ne bema kita soru maka hindari tu bele cria música. Tambah história ne bema kita liu então idane kita bele ia matene ia hanu India kita tu cria música tambah selain história então lá ia música. Si história yang dulu maka kita bele cria música para bele penghira matu fusita onsa música ne tu buat cria basese então dia hau história na sangai maka hindor hau cria música. Então, tambah saída maka mau hakarak tahu música refere ho título ou sei lá haluha hau. Tamane sana. Mas que hau ni passado, dan hau ni passado na. História passado mas be mana bema kamu tu ko hau hau passado dan emos sa história ba hau. Masa hau cria música ne, mas que orsin lah mutu ko na hau. Be fer katak ni selalu hau. Tam durante ne hau honia laos mana bema hau fen conhece, orsi ko biro ko betina naruk ni larang. Be usi mas que orsin ni hau mutu ko muselo ko fer katak ni selalu hau. Fer kata momento buat ne bema ka amduar liu ya passado ne bema ka mas que ne passado essa história ida então ida ne hau cria música para bele sa fo hanoi na fatin ba hau kono ba momento ne serne o kono ba buat memang di mana mas que betul tu di mana be cria história para buat hira momento serne ka lebih relaku. Então kita bela dehan kata motivação hori hakerek música ne husi passado ho belum sirane be maka hasoru hene. Sim. Dia belum hadomi naik música santigas. Kita dada lia ona ho naim ba música o sei lá haluha hau. Música idane itanya belum cria ba realidade ne beni hasoru iha passado. Nomos motivação ne be maka nya foti hori hakerek ba música dane maka husi nya passado rasik nomos belum sirane be maka nya hasoru iha fati idane. So belum hadomi naik música santigas. Curioso ho música tolu ne be maka ita dada lia ona mai taba assisti hamutu. Liu si música ne awakana kananu de ba
storia furak ne beliu ona hawihane sempre temi onyanarang hawihane saudade sela dito hawihane sing halo ora sambao mas que horas de ola mutu konao hau mai be hau via kata sei lalu hau oh sei lalu hau oh sei lalu hau hawihane seperti mion yang narang hawihane saudade seladito hawihane say halo rasa mbao mas que horas de ola mutu konaho hau mai be hau fiar kata o sei lalu hau 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 Domin ma glory of my belun Karau niya limang dada sayu siray rahun Magsalak niyang Oh hamalu ko na hawya minutu hirak ne Lori hau filang husina kukun bana roman Ogni presenza domin folin bau Ose hanoi ngami hafating ne belum doben Waing hira ema la suraona ami Ose sura hori lao mai bukat tuit Obrigado pelo Hitli magnetic Miami Magsalak na insira Ia fating ne Hofuan toda nami husiko fila Mai vecina domingo inyan Semarka vana fating
Ose hanoi ngami a fating ne belum dobeng wain hirai malasura onami Ose surang odi lau mai vukatui Miami Ba magsalag na insirang Iha fating ne Hofuan toda nami husiko filang May vecinal domingo hinyan Semarka ba na fating Miami Ba magsalag na insirang Iha fating ne Hofuan toda nami husiko filang May vecinal domingo hinyan Semarka ba na fating Ba maluk ronana sira ia timolaran tomak usilora sae torek larang batolor monu stasi feto tasimane hau narang Francisco Moreira de Souza atu hato baita bot sira ona ba atu lorong comemoração 12 de novembro nia atu tamana ia tidang tolulu recinto hat ba maluk sira hotu itu aniversário na taman matina tolu resinhat laia le fo mura kira hato kata ka bot hotu kartuir história na bema kusi itane amang abo aman sira udah hela mai itane telefon namba história lurik korang ruim sosaba na saunda nebe tahu dia que bot telefon dia oportunidade de né ia fati deserto de conversão né a cara mensagem hela ba belung no colega sira liliu ba juventude sira nebe maki heliur atu hakribi violência no fo espaço ba itene desenvolvimento basa lorong hira kliuba itatama ona ba azea anta husu atu tolera malu atu hakribi violência atu nune liu alin jovem sira iha oportunidade atu escola usa oportunidade de escola atu nune labele cria tam problema atu nune bele mai tang iha fating idane na tongo na ba ami ikus mak ami labele halo tam problema iha tempo escola tempo nebe serviço nomos ba tanto arte marciais usi grupo serahotu atu nune bele tolera malu la bele halotan krimi ihe itenerai ne atu nune bele hadomi malu tulun malu ihe tempo era milenial ne atu nune bele lori raidobeng idane ba futuru idane be prospero hak matek atu nune bele pobu doben Timor Leste bele Moris hak matek ba futuru idane be diakli
Sola cohinoi, kao sola dominoi, noi buka falice lupa, tuir siranya gara. Bele halua hau, kita lua hau nyandaran. Bele halua hau nyadomi, kita lua redane, tambah hau nyadomi badeto, tambah hau nyadomi badeto. Dove o sei Hanoi in storia ulupe Lori malung aku at malung kalang bot-bot O sadere mai hau mialete O dia mo maliri los Dove hau magfo manas bao Dove ikus te o fui teves O halo hau lorong kalangan oi deto Laiha lorong ida atu halu hao Dove se hau salah atitin los mai Kita rona liani liani fae ituani adomi Dove e mabalu buka korta o Hauzura beso hau mate Kita rona liani
domi dove e mabalu buka corta o ora se o almate che terrona liani fae i tuani adomi dove e babalu buka corta o hausura ne so haumate Diek belum hadomina imba música santia, sita assistiu na música Sira, Husi Itania be malu prisioneiros, no mos banda guarda prisional. Imos laos música det ma kita assiste, mas be ita assistiu na mensagem, poesia, Husi Itania belo prisioneiro Sira. Quando ba massacre Santa Cruz, no mos ambiente prisão ninian. Poesia ne bema ka ita assiste na kona ba natureza prisão ninguém ida ne realidade no sentimento ne bema ka ita ne belo prisioneiro sira hasoro e hafatin ida ne li husi música mensagem sira ne bele forhanoi cidadão roto liliba juventude roto atu hasaita roto ne patriotismo na nacionalismo ban raidoben Timor Leste. Ikusliu Hawa Brilha Fernandes, ho equipa ne be serviço, hato amine obrigado e adeus.